Okay my friend is imbanje kubereka bimwe mu biryoshye biri iwacu. LWF urumva LWF nabateguye cyane ndetse mu gutangira tanye muri Mexico hagati Central Mexico hano arabaganira ni ku cyombo ko bavugana Bati Benitez abanyamerika bose barimo baragenda bacicanye imbohe hari uvuga ndetse ngo kuvuga ameze nkaho arebe biri mu ishyamba hari barimo kuba barasana hari abakurikiwe bacikanye imbohe kuna abanyamerika tuyitangiye hanga abanyamerika barakurikiwe muri Mexico hagati muri Mexico Central Mexico barakurikiwe bakise elite cyangwa intore abaruta abandi igisirikare kipi banza moto rwari rwambikanye kabazo umunyamerika muri Mexico majyepfo ya Amerika position compromised, had to move. Bafitanga sniper wabona abanyamerika barabarebera Imana bareba over kanze mbahe to bavugana nawe etsanga bacikanye mbohe iyo umunyamerika yari yafashwe Mohe mwene wawe yari yafashwe baramuhaye bamuhaye amazimisa afunze bamurashe mu mugongo arimo aravuma araso menshi cyane tugire vuba tugende nta gutinda hanga uranyumva over turimo turaza gusa mwe yarashwe over ndabumva over nanjye ndihishe over saturaje over It's about Benitez. He's compromised. He can't. Ndetsanga imbo ifite amakuru yabonye ku byihebe by'inaha muri Mexico icuruza urumogi muri California Los Angeles Come on. kumbanga ho bikora hakono Benitez darahari ni cyihebe cartel acuruza ibimogi n'imbunda turaje gusa turakurikiwe over kandi ni benshi over mudutabare over ko barahangaha na mugenzi wabo bimboye bavuye kubohoza sikari wa Amerika mashamba baramuhaye hasi imbohe barayihaye abaje kubohoza umuntu ngo baramurashe muri bo yamboye barayihaye ngo misiyo yabo ntacyo ubungubu yamara bafite sniper wabo uri kure cyane ariko naye wapi ntabwo afatisha umwanzi rugamba rwambikanye sniper arimuka rugamba zambikanye gabara kurikiwe bakise elite karacyatangira haracyari junior na polemia ugusobanurira bagesangaha kira umugenzi baramuhereza kiraho mu mutwe masasu yizwaje my friends urusasanga rurotsa yaramutaye ndagiye ndamutaye over hakuno va ari hehe mugenzi wawe umusize hehe mva fande rojya ndamutaye over baramurashe stay Evac is still on the way. We gotta make it to the landing zone. Sasa barahangande gihe butabazi nagira hagire kubacura mu rugo. Imboye barayibuze na mugenzi wabo bataragira aho bajya. Babazengurutse. Umunsi bara. Ya. I'll tell our American contact. Ndetse harati ndabwira abanyamerika ko barangije bose. Barashe. Hakuno muri Amerika dore ngo barakira imirambo y'abagenzi babo uwo munsi nakubwiye harabagira ibibazo iteka ryose iyi ngabo nka gutya zipfuye ni imiryango igira ibibazo na wa muvugizi wazo yo kubwiye imiryango bene wanyu byagenze bitya mwihangane biba byoroshye LWF urumva films nabaguteguriye cyane Askabraf Soko Kantu Production ndetse amakuru ngacicikanye ko ingabo z'abanyamerika zapfuye zagiye mu kazi k'umutekano kurwanya ibyihe bicuruza bizamura imbunda muri Amerika muri Mexico bakise elite amakuru abemesha avugwa hakuno
Harrison Geregwari yakajemo. Jason Scarborough nawe yakajemo cyane. Claire, Sean, Ron na Chris bakajemo cyane. Amakuru angavuzwe ari menshi ndetse kwikebe Benitez cyaburi wirengero kuva uwo munsi cyo twabonye cyatangiye gitanga order ngo abanyamerika baraswe. James S. Lili urumva yakajemo n'abandi benshi cyane ngabo bose mu bisomere dore ko muzi no gusoma ngo mwize cyane ngaho ni murebe do. Ndetse nibwatinze ari operation yaje gufungwa bise ngo ni Operation Shadow Fire. Ndetse mu gutangira hakuno ku ruhande haruhari ni The Mob ari inkwera. The Mob Van Damme ni umusinzi kuva yava mu kazi mu gisirikare anga asigaye yumwiriza ugana kindi kinakora. Sherinye warandambe kuva mu kazi ngo baba bayezeze ngira umusinzi gusa baye nka cha Melody nta kindi kintu wakora wiborera mu tuyuki gusa ngira urandambiye. Here is a shoebox in the closet. Hanga umugore aratongana. Looked in that the other day. Muri aho gusa utwarangiza mu bwiherera hano hose warahangije hose aranuka inzoga hanya twa mu ruskogororo nge nawe. Works for me. Sheri imbono ndi muntu nzagusiga ngende uzagende. Sheri nzaguta uzagende akatabuze muri n'urutoki nako akabuze muri masori ako kukimvugishijwe n'ibirayi mbonye cyangwa akatabuze mu murima na amakoma. Goddamn pig bro. Umugore agaratongana. Sheri ngo ngenda amakoma sawa nzagenda. Yewe zubundi bwuzajya ugiye kugenda usizumenye n'amatwi wagiye amatwi yanjye kiri mazima kusizu yamenye wagiye ntutaratekinsakuriza so much better than you. Sheri nzabo ndi muntu kuruta wagiye ariko ko bahari bamugide buraka wagiye ukabasanga. Umugore aramusigara yigendera. One last Christmas card. Ni Mandevu The Mob Van Damme ahanga mu nzu tuvuye ku musinzi The Mob zakono ku ruhande hakuno haruhari ndetse anga abanyamerika bafite ikibazo gute umucuruzi uri mu gihugu cyabo abura. On my way back. Wabaga muri Mexico bitaga Benitez bamubuze. So DC was okay? Bahamaganga mbere mu mbere baza baje mu kirego gikurikira makabakirangije ntago basinzira mu gihe umwanzi bazengereje. Sweetie, I don't like DC. Ndetse anga rumyezo n'umukobwa muto Mukamana String, so I'll be in San Antonio for a while and yaje anga muhaye akazi muri San Antonio giye kubakurikirana. You run get your school stuff together. I'm thinking your mom. Umutekano kano gace ka San Antonio afitanga umwana na se musirikare kazi. Dad, I actually don't have time right now. I gotta head back in. Papa agose uhangana ngo naboneka ntaganga azajya aboneka muri mwanya kuza mu rugo ni Mukamana. Think about what all you're missing out on. Ako je basi cyo uhanga mu rugo tukuburaho cyatugukeneyeho kuba hafi y'umwana wawe n'umusirikare kazi yakire makuru ko yapfushe bagenzi be bapfuye muri Mexico bapfuye bishwe n'ibyihebe. Have a good day at school, darling. Kwakerekeye twaye mwana ku ishuri twatangira baraswa ndetse y'umwe mugenzi wabo arabibuka nibwatinze tuzanga kuri FBI muri San Antonio. He'll be handling you for the duration of your stay. Amerika yose mu kubazwa na cyiciro bazwa ni kimwe cyonyine gute abanyamerika bapfira mu mahanga ntibimenyekane You operating primarily kandi ubishe ari umuntu bose bazi. Action is Cyo kirega leta hanze amaso muri kano kanya. I've been trying to get out of this third central since. Bace inzira yambutse imbunda zinjanga muri Amerika n'ibimogi. It's quiet here. I like quiet. Ahanga hoje muri San Antonio witonde muko. Urumva Mukamana we. Byose anga bikorwa bucece. Looking bad. It's your ass. Sasa kwa janga bafandi atanye kumukanga no kumuhamura. We yaje kuri kintu nyamenye bagenzi be gute bapfuye. Ese kujyaje imeze byabaye nk'ikirego ki. Need to find Sam Harrigan. Stahawe agaciro. Is that infamous? He's starting off looking for trouble. Harrigan's a drunk, a disgrace to this country. You're wasting your time. Ahanga witonde muri San Antonio bahari bose namubandi y'abasinzi batita kuri polisi n'abashinzwe umutekano. Byo nago binkanga. We yaje mu kazi. Ndetse yakiriye inkuru y'incamugongo ajya kuza hano. Cyokoze nta kindi target ya Melinda Benitez. Umupushayi mukuru uranguza abandi. Fitanga ha gahunda yose kazi kunera yateguwe. Bajya kujya muri operation banapfirayo. Run this guy through your database.
See if you can find anything local on him. Contacts, last known addresses, anything. Who is he? Goes by the name of Wapo. What does that mean? Munshakira ngo umuntu bita ngo ni Wapo. Amakuru amuvuga mu gace ka San Antonio ndamushaka. Means handsome. Montreal too. Nimubona amakuru menshi mu yame ajyanye nawe ndamushaka vuba vuba byihutirwa. Ndetse nibwatinze yaje ku ruhande. Wamusinza atuye mu demobu aho yibera. Aza kwa demobu. We yavuye mu kazi aho yakoreye hanyuma na nyuma ku mushahara ahanga niyo yinywera yituriye mu cyaro. Haza Mukamana Kobwa. Thought the point of golf was to hit an exact target, Sam. Uraho Samweli. Can't. Abby Vaughn, NCOC. Aramwibwira hakuno nikimugenza. Polo shirt that comes to check on me. Akora NCOC. Training bras. Nice teddy bear. Don't judge him. This is a close personal friend of mine. Ndetse angaha demobu inshuti magara nta bundi n'igipe kimuri hafi iruhande rwe cyo kimunezeza niyo inshuti ya hafi agira nta mugore nta kintu umugore yaramutaye aragenda. Turn out. I have something more important to talk to you about. Niyo kwese ko tugana ku bintu by'ingenzi byihutirwa ibikize kandi. Viper's a real. Yanye n'akazi reka akazi nakavuyemo. Ubwangazi n'igikihebe yikangamo. Ni demobu. He's a really good friend of mine. Bakeneye Benitez natugosubira ngo bishoboka nago nabijye mbabarire. What's the thing with you DC people? Let's take 8 of you to get one answer. Shaka abana bakora akazi batari njyewe barahari mufite benshi. Little girl. Well, I didn't realize Aguilar had a little girl. Or a wife for that matter. You disclose that to Benitez NCOC? killed 8 special ops guys that night. A man named Wapo is one of his local associates. Benitez ishobora bacu ijoro ryakeye ndetse n'ikindi gitangaje Wapo ukorera muri uyu mujyi wa San Antonio n'umuntu mbere ushaka yakorana na Benitez wa hafi. Dukeneye kumujamo tugere kuri Benitez mwenyewe duciye muri Wapo. Not a close personal friend of mine. Second. Umva nafushe inshuti mu gihe tugatari mu ntambara ajya kumubona ikindi kintu gikukirenzeho kimwe unakoboretse. Not even operational. Ntabwo nye kujya mu kazi kanyu narakarambiwe. Ugende mu byikorere. Yapfushe bamushuti mu kazi ni Vandame Demobo Samweli Sam. Faith. Ngiba hanga birimo witonze nimba watanga umusada turagukeneye. Waza ugatanga umusada. This is Vaughn. I got some info on you. Wapo. Samweli yivumbuye. Ntakeneye akazi kawo. Bo baramushaka. Aze abakorere. Yari yumviriye. Mwana kwere mbi kigware koko. Kwere government nkenere singe kwifasha ngo nyewe umusada. Nimba ari ikintu abakomando kibaryohera n'ukujya mu gikopo bakomangisha imbunda. Mwana job iraje. Koko nyange koko. Ngo nkurikiye gora mu buriri ngihamye kweri. Yumviriye. Kweri koko. Kandi baba komando hit yabo ntandi bayikorera ni kumbunda. Wana hit zirahari kuko ngiye gupfusha hit ubusa. Kumbu yahari yahamagawe. We aze muri mujye menye habyagenze bite kuki abakomando kwinje gupfa abanyamerika. Harimo amabandanga ananiranye. Bise mwe Benitez. Nibandi rikuru. Rifita akantu. We yahamagawe kuri order. Iri special. Can I help you? Menya hano ambira curu mu ginanga mu kagigi mu tubari niho yaje guhera. Nyene muntu bita Wapo. Wapo ndamushaka tubonane. Oh. Nguri ya hakurya. Bamweretse Wapo. Nguri ya hari. Mwe n'ibikobwa. Kubanga inji yakurikiwe. Mugi yajemo nta muntu ubuneka. N'umugi byigomeke gusa. Wabaye nka biryogo. NCOC. Twavugana namwibwira ngo na NCOC. I have a couple of questions about Ronaldo Benitez. Nene kwaza kumujyanye bitwita Ronaldo Benitez. You're looking for the big bad wolf. Let's say you cooperate and make this easy. No, ko dukorana birakorohera. No thanks. Ariko no byanga no uri bwicuze. A good host. Gute se nicuza. Baramwitambika umukobwa. Sirikare kazi. I want Benitez. Umva Benitez wenshaka. Nene ko makuru amuvugaho dukorane nge nawe. Uko pareti nko makuru. Hell,
Naho nubyanga business usanga yawe ndayihombya ndanayifunga kandi ntabwo nkubeshya. Are you under the impression that that badge is sending shivers down my back? It should. Ntabwo badge dukangirira umukobwa mutoya. Yakaye ko gose gukanga. Go. Saba ntacyo niwe wumva ko dukanga baramufata. Bo ntabwo batunye ushinzwe umutekano habe namba. Nabarara. Igihugu cya Amerika batangiye kukigira nkaho ari akarima ka basekuru. I see that you're just a ill-mannered little tart. Keneye guhabwa isomo shaka ko mbibona. Kobwa arabiyaka. Wapi. Yaje wenyine mu kazi. You have. Poor little Red out here on her own. You have no idea what you're asking for. Ndakeka kuzanga wenyine ntabwo uzi cyaka n'ikimwe kano kanya. Nta nubwo ugirimo ubisobanukiwe. Ubaye ubizi nakabe waje hangaha. The real world. This badge don't mean a hell of a lot. Kamwisi yacu ya nyayo ntabwo ibadge ifite ikintu ivuze. Badge ni ubusa witwaje y'akazi. Ntabwo utangaye dukanga. Hangaha hakora ifaranga n'imbunda. Ibya mfite badge leta iranzwe ntabwo bidukanga rwose ugera shakire n'ahandi. Get rid of her. Vaya con Dios, agent. Kobwa bamushyize hasi. Kumba hafi aho ngaho rwa Samweli Mandevu yageriye gushewe setera fresh iragaruka. Nta kuntu job yaba yaje ngo job ayipfusha ubusa. Cyane ko kuri we igikopo niyo hit. Bonanga bajyana mugenzi we kwa Wapo arahazi. Wapo aramuzi. Na Bente zobose aramuzi. Yarabinshiriye. Yapfushe bagenzi be atava mu kazi bamaze gupfa. Bare muri mission imwe muri Mexico. Anga umukobwa baramujyanye. Baramwerekeza. Bigabo nta mikino ihari. Ko byakamusanye. Ari muri butu. Nindwanye kaze gusa n'amabande nayo bantu y'indwanye kumbe. Haraka Samweli. Vandame rutwe. Dek! Kobwa! Nindwanye kaze nimwe kirasinzira. Hasi. Mabandi nta mikino ihari. Bashinzwe umutekano hangana ngo bibakangisha. Ntabwo bibakangisha. Samwa mureba, Samu nindwanyi. Samu baje kumwitabaza. Samu. Demobu. Mobu baramuha nawe. Tagatwe shawo. Karasongosoye shawo. Yamariyeho byeri amaze iminsi anywa. Kumbanga Wapo yamenye ko batangiye kujya gushaka Benitez bari barabuze. Benitez basanga baramutinya yaje mu gihe bose barahangayika. Babandi yajanga mu kanama bongeye batewe. Benitez yagarutse. So is it true? The Benitez cartel is back in business? Mwana byabari kuri ko Benitez cartel ugiye kugaruka mu kazi. Yes. Nimba yaje ndavanganye muhungu mu gisi nakora ahana herereye. Soon. Benitez angaje mu gina bamubandi ubwo bagenzi arabica. Yagarutse na police yaje mu kuba bamushakisha. Bwa mbere shishe ngabo z'abanyamerika ntago baryamye. Benitez needs to know you're the type of guy we can do business with. Ariko ntago Benitez ari umuntu ugoranye. Iyo umenye ko ufite kumwubaha ukajya amafaranga uzajya umwa make yo kumuvirisa. Iseta arakureka. Bayatanga. Reka nayo namwana akavuna umuheto. Okay. But when we arrange a meeting, we bitunganye bakorera inama muhure muganira na Benitez aguhe uburenganzira karitse uyikoreremo uha amafaranga make ujye umuverisa. Never will. These are my business contacts. Umva ibyo ndabyanze business imwe mukoranya ngo nyewe nkora nkamwe. Saba rero umujyi uhunguve mu gihe taragira wanze kubayoboka baramuhita. Ibyiye utabaye utsanga baramwica. Nabyo ubwabyo nago bivuga rumwe. 6 days more.
Last I checked, your end was. amafaranga utanga nabwo igose n'ugeno kutubura nyuza jive miliyoni zingahe z'amadolari ushaka eshatu n'atarenye bitewe nuko wungutse kubarire rimwe ku percentage runaka ku nyungu yawe urumva neza Pull the 82 million out of your ass. Wapo I got away. She has some water help on now. ubwa yacitse mukamana yaducitse yagiye mbangama bandi I didn't want to shoot anybody today. ntabwo nari tushaka gukora sanga uyu munsi Find out where she naje nje mu biganiro by'amahoro ariko nibo byanze sniffing around while this is going on. We need to set Senor Moore's mind. menya ko nagutunganya kandi ntabwo byo gose kwita ko mukobwa akirikare mukure mu nzira udukurikirana I'm not playing. ntabwo nshaka guje gukina nawe arikomereza dukakerekeye ni Sam. Well, look who's clueless and awake. Let me ask you something. Are you even qualified to be in the field? A qualified expert marksman. Nahamagaye ikipe yanyu ngo nshake bana rwose abahanga badukorera akazi maze n'amakuru banayabonye kuri Wapo na Benitez kumukanga hamagara umukobwa hari abamwumva uko hanga hamagara mu kumwumva. Least I can do is buy you breakfast. Sorry, coffee. Bajanga na Sam waraye mu kazi ijoro yamutabaye umukobwa. Hey, what were you thinking engaging a player like John and... Ese kujya mu mabandi ko na gose ufite backup bikoreye iki nawe uri kuba yagufasha. His real name. Renzo kwa abantu beza mvanaga nta muntu ngize uhari nta n'umuntu wumvikana ibyahangana hanga turi ubwaho ubungu batanye kudukurikirana umujyi wose barawigaruriye ni San Antonio Guapo. kumbe koko barahari aho basohokeye baje kuba bafata amaga ko kunywa ka mu gitondo bakurikiwe. Bed just rolled up too. Ndabona batangiye kugwira boss haje nabandi bagenzi babo. I'm not hungry. Nagushonje sinshonje nakusabire kenje kambyirire. Look, you got a local handler here, right? He's on his way. When he gets here, tell him you're in over your head. Get your ass back to DC. I know what I'm up against. Omba vanga abishotse gose ubwe boss utahuso muri DC Washington DC vanga hangana gosha kwa wahaba hano uyu mujyi wacu ureke warapfuye byararangiye tunagora asubira inyuma. Call for backup. Ndetse akira aho ngaho mugenzi we bose Sam waramuzi Sam zezenge gacupa the mob ni yari amazina ye muri quartier. Piss. Bye, Larry. This guy's gonna help us. Elite, huh? Ese kwere muvande mukama kuko agiye kurwara umuntu umwe yadufasha umusenze nk'uyu akira aho harabinjiye wa mukunzi we wamutaye bataye Sam cya the mob To Benitez. azananga n'indi bogare umusinzanga yumviye mu bwiherero the mob ariko abantu mbonye hanze batureba bari bantu ki cyazo yibaza mbibutsanga muri uyu mujyi baragukurikirana avuye hakurya abona hanze hari abacunga bagumye hafi yo baje kunywa agacyayi ka mu gitondo barya gatogo banaganiramo aza abegera we nk'umuhanga uzi intambara icyo ari cyo azi uko bigenda. You said Benedict worked with CIA and DEA. What kind of intel would make him want to risk being out in the field? Uko baranga afite amakuru menshi kuri Benedict wakoze akorana n'abasirikare bagenzi babo mu ishyamba wagiye muri Mexico aza kubura nawe bavuga ko yapfiriyeyo ntiyagaruka na Benitez w'ikihebe amva mwana mwivuga byinshi agameke bikintu cyoroshye murumva duce mu bandi ubwo ne rudo amakuru menshi arenze. Urugero rwa mbere mbereza goroshye nuko nanga turi hatizewe umutekano utezewe. To get my own coffee twice. Maybe they're just busy. Ndacheka ndibonge kino cyayi inshuro ebyiri iyi kawa kuko nshaka kwanjye ngiye kuyimena kandi simba besha. It could be you, Mr. Kobwa yikangamo kananga angara bizi yicicekeye hano turi ubwaho amabandi nibwo yaduha amakuru yuzuye utajya kujya kwivuga akiraho barabataka yabimenye kare ko yikawa ari mu kawe ebyiri iyi ngi ari bwo yongeza indi ya kabiri iyi kawa yaza ngo kwa kindi mukanya kumbanga barwana aha ngaha arufata amashusho uri codinga kuri ka telefone
There's a bandit. There's a bandit. Like a Sam. Samo. Samngeri kuma bandit. Munyu. Ano munyu. Niba gukubitisha. Yeah. Fata kunibandara kuniga neza ugasinzira pe. Hey mana usukarishiri wanje wacera no muhigisi wanje. Samwe. Karameshusho. Kumbe sinaho ngacuka byinshi. Masasu. Bana yimbunda yito. Wibandi. Zari kurikeni Sam. Lakademobo. Now I'm operational. Umukomanda igihe cyose umutereye waba ari tayari gutayifasha. Sheni. Give me the phone. Mwigisi wanje telefone yimereze. Zana telefone hano recording ibiki. Barayijyanye. Call me. Sheni za telefone. Ndacyagukunda. Erega narahubutse. Satani yaranshutse w'umugome. At least not yet anyway. Sasa ku ruhande nta gusinzira no kuryama ukurikirana vuba bamenye amabande bateye ariyo nayo kwa wapo sasa nga wapo bagomba bamukurikirane yaje angane Samuel ku ruhande afite umuranga yize bamukorera akazi haraho yabazanye ni the mob afite umuntu azanga aho ajya gukorera akazi mbese ajya gubaha amakuru ndetse ni haka Sam, you couldn't have picked a worse time. the mob ni kiki kugenza nje gushaka amakuru Leonard Gaki, NCOC. avuga amazina y'abagenzi bakoranye bose angana bakora NCOC na FBI. Face needs a name, and we can talk. Nagwanga amasura y'abantu ngaragaza amazina yabo n'ikintu bakora cyose kimerese. Ahanga afite haka bijyamo. Nice, Sam. Sam sigaro mango zino kugana koko nkakera kweri urarenze koko. Don't judge me. Narenze ko abaye umusinzi byahereye mu gacupa kumbe uracyari wa wundi. Warangibagiwe se. Interpol. Uyu nguyu kandi bintu nzanga muri Interpol ndeba amakuru nimba mufitemo. Why do nimba ari mu bahigwa? Hesitate ahead the second she's amva mwikwivunanya nabwiye byanga byakunda amakuru yose mukeneye ahanga amabandi ubwo yarayaduhereza. Aldo Benitez. Chuco Lentino, enforcers for Benitez. Ahanga amazina ni Chunga ngitamo ni Chuco Lentino. Twice for trafficking, never convicted. Arahigwa na polisi yambukije kenshi ibintu bitandukanye arimo urumogi imbunda n'abantu abibajyana mu mahanga kubagurisha. Ariko narimwe arafatwa gusa polisi mo kumushaka. What? So, does this mean I get a badge? Sasa yase nanjye sani bwatinze babonye amakuru. Sasa tuvuye hakurya tuza hakuno ku ruhande. Bona kuryama. Bamenye ko amakuru bakeneye bayahabwa n'amabandi ubwabo. Babonye Chuko. Sasa kono Chuko ahajya hose batangiye kumukurikirana. Cyane kwanga afite haka wabo. You need to trust your gut more. Komandanga garutse mu kazi kano kazi karimo karabo. Wamenyereye ko ari mu ishyamba. Ahangaha ntago bari mu gihuru binago bimeze neza. Turn your head around. And I'm looking for Face recognition in those color shades. You are Sam. Kumba ku ruhande haruwaje. Chuko. That's him. Chuko Lentino. Niba bari buhereho. Bakiraho Chuko kwaza. Hari undi waje hafi ye. Copy that. Bakeneye Benitez. Niwe babuze. Benitez. Chuko wachangaha. Hari uwaje hafi ye. Yambaye neza. Asshole. Baya makositimu. Kuko yubashye. Ari byo yamuhaye. Na warafata. Bano bareba. Bo ntago bazi muri uyu mujyi kuki amabandi yabaye iki akarakajya he. Ese afashwa nande? Copy that. Arikomereza. Guys, they're splitting up. Vuba yo gutinda. Nacho ko acaho. I'm closer to Beavis. Umva anje nkora iki cyuki mwe mukurikire uwo mugabo Chuko uwo musore. Duhurira imbere sasa. Kurikira igikobwa. What's up with Tweedle Fuckstick over there? I need you to stay in the vehicle. Bakurikiye mbandanga na gusigara. Stay here. If I need your help, I'll call. Umva guma hanga anje ndagira. Nimba nguke ndakubwira. Nasigala haka. Bakise elite. Kurikira igikobwa. Niki ahaye Chuko bavuganye iki? Ndimo kurakenewe. Koga rerekera vuba. Bakeneye Benitez yarabuze.
ntibazi ni he hari. Sam, we lost visual on the suspect. Lenny crossed over to 5th. I'm getting out to help. Do you read me? Sam, igikoko bagikurikiye. Yabavume ko bamukurikiye. Menya ko akurikiwe. Yamenya ko akurikiwe mukobwa. Nirukanka sasa. Bamuromeka. Yesanga baramubura. Really? Che. Kubangaha mukaraje wa FBI. Bakurikiye bamenye kare ko bakurikiye. Cyuko taragira uratabaye. Ya hasi sha. Ya hasi Caritas. Bamuvanyeyo. Thanks, I had help. Shibandi rimwe. What do we have on him? Backgrounds are basic. Drug charges, domestic violence. Domestic violence. Ibyaha by'inshangaha ashinjwa barabizi. Na Interpol iramubuze. Make sure you bring a friend. Let Womack know we're coming in. I can take him in our unit. Sam! Bakira ibandi. Get him out. Mama kire muri boot shot umujyana mu Caritas. Ahire. You're not gonna believe this. Little border town isn't much of a town at all. They use it. Ndetsanga mbwatse mu kazi. Baje hakuno bavuye hakurya. Cyuko yafashwe ndetse cyuko n'abagenzi be bandi. Anything else? Bamenya baherereye. Cyuko yemeye gutanga amakuru. The past 2 years, one is Tanza amakuru makeya. in the last 6 months. Yaho umuryango utuye naho amaze iminsi ari. Hafi y'umupaka Amerika bajya muri Mexico. Outside this place. Uciye San Antonio. Hotel downtown. I was able to pull some. Can you get those pictures up? Twabonye hanga telefoni zose Cyuko agiye hamagara. Aho ziherereye muri hoteli zimwe ziri mu gace ka San Antonio. Team cameras as well. N'amashusho amugaragaza abo maze iminsi abona nabo baganira. Thought he went into hiding. Bano bose bameze nk'abasigaye gukora akazi mu bwihisho batagaragara. Ndetse umuntu ugaragara nk'amaze Benitez uri imbere y'amaso yacu twari twarabuze. Ubwatsi barerekera. Aba NCOC. Bamenya ahantu honyine Cyuko amaze iminsi aho ujya kure yagira unareba yo na telefone akajya nahamagawe ariko nagwa ziri bajyaga bavugana. Bullshit. Bavuganaga amagambo make gusa ashoboka ati ndaje duhura hanaha umusaya naya. Watch your background. You stay on my ass. No. Telefoni yonyine angaje uko yamukorera ishyano sasa. Bamenya hanga ajyaga avugana nande kumbe mu nzi ndani. Hari abarimo. Benitez mwenyewe. Amaze iminsi muri Amerika baramubuza atahagera. Aba muri Mexico. Kuva yakwica ingabo z'abanyamerika. This ran smooth because of me. Because of me. Not you. Muri Central Mexico. For me. Marahigwa na warabizi. Arabizi ko Amerika itaryama mu gihe umusirikare wabo umwe yapfuye. Ntabwo basinzira. Makabihoreye. Umujyi wabo isosi yatakayemo inshishi tayari. Isosi yatokowe. Byanga byakunda to bafite ibibazo. Boss tegurije kuvanga ugende. Ubuje mu Mexico buhunze. Bazaba gusangayo. Benitez baramuhaye. Bo bashakaga. Avugiye umutumye wari we ninde mufasha. Niwe barashe bwa mbere. Ataravuga ko arage nande. Yica ingabo z'abanyamerika. Boko bwabo ntabwo bimisha ko byanga byakorwa mugabo nk'ingo akora wenyine akazi ke. Manza mfite umufasha. Amuhaye. Kindanga kiracika. Twabonye na wapo. Bica abagenzi babo. Bandi mabandi. Bakise elite. Light. Kigabanga kiracika kirerekera. Agasobanuye. Demobu cyamushyize hasi. Samweli. Kigabo ni cyumva.
kiri amasasu hakurya kirerekera samuza gatora bamwishe mwana use ko cyuje koko nanisha umuntu ko ari kucudutesheje ntari mwishe none urantesheje sha kumbe hako Benitez apfuye atavuze barakeneye amakuru binjiye mu zo tamurangiza Samu yaje nk'umuhashi wavuye mu kazi ariko amuziho talent ahangaha kuri Mukamana ni igihombo arahombye urukaritasi rupfu yakirukeneyeho kopi ngorimo amakuru ntabwo azi uyu mukobwa yapfushije ndi kucya aho ushaka kugira ngo yihorere cyane. You all right? Mze neza 2.5 years. ntabwo neza irabe na gace We're walking to the right door at the right. kuba ninjiye mu nzu y'umuntu nyayo akaba ari mita nica kandi mukeneye ngo tuganire agira icyo ambwira. No, we were coming. Ngo bari bazi ko tugiye kuza oya. That's what you wanted, right? Ndakeka ngo buri cyose wajye byose wifuza mu nzira nzima hari igihe bijyanye n'uko babishatse ati byanga byako tujanga bazi ko tugiye kuza batwiteguye kumbanga mu nzinda nabo basanzemo n'umukobwa umwe twatanye kumwe na Benitez barasa abanyamerika muri Mexico bari kumwe Central Mexico baramubonye nawe umukobwa aramuheraho tu nabagenzi barabavuga nta gusinzira nta kuryama ntabwo nzi umukobwa yabaye iki kuki yamaramaje mu kazi mwe nimucikwe ndetse afite angakana mu rugo buri munsi bakamukumbuye ngo ataye mu rugo azibagumane ariko ntabona umwanya wo kujya mu rugo rwe gasinzire amasaha menshi n'akazi. Who is she? Mireya San Miguel, Mexican national. Aliases? Only one, used often. Mukobwa hanga bafite amazina ye. Jazz, I want everything you can on that ID. Mushake amakuru yose yashoboka mushingiye ku indako bimuranga ID. Yanze ku cyo cyose yavuga. Is it Mireya? Yanze gutanga amakuru umukobwa. Or do you prefer your alias? Angelica Morales. Bamusanze mu nzu irimo Benitez w'ikihebe navuge bapanga iki bapfana iki gute bahuye. I made you born. Bakeneye amakuru. And I would make you Harrigan. Na amakuru mbahanda byanze wenda mu nyici. I'm gonna keep it simple. Kutavuga no burenganzira bwanjye kandi. Not ready to talk? Ntabwo uvuga. Maybe that's because Benitez took a shotgun to the chest 6 hours ago. Great shot, by the way. Thanks. DC, Austin, Cleveland, Dallas, not flagged once. Mexico City. So if you're so good at hiding, how come we found you some shitty apartment using unencrypted public payphones to make contact? Good question. Byosanga bazacunja kubabwira. Yafunze umunwa. Are you going to kill me or not? Muranyica ntago munyica. Who's they? Ko n'indoka none warabyikorera bandese. Barabikora barahara bari binkorere. Who are you? Hasubundi ngo muri bandi. They. Is that they? Barabaseka. No, that's you. There's mutanyica abandi baranyica. Dead people, okay? Barabikora. Bandese ntago bavuga bo babikora baribo. People like you. Tell me. Umva winkanga ariko sha. Nimba ushinzwe umutekano nanjye nshinzwe kuba ndi umusivile kandi uburenganzira bwanjye utanga gikobwa kiraye imbunda sasa yavanamo muri revolver ashama indi rimwe cyanga cemeza sasa shiramo I got Benitez today. You want celebrities? I'm a fucking rock. Oye munsi Benitez yapfene wapfa. You were supposed to get both. Rega winkanga. Wapo's no one. Think about it. Mubyibase. Kuki ndahangana ihagaseho nuko mfite undi inyuma ubwo mumushake namwe ubwanyu muri vunira ubusa aho mukorera ubwabo babirimo kandi barabazi babazi mwese n'imiryango yanyu bavuze imiryango yose mukobwa yikanzemo menye ko byanga byo ko umuryango uri mu bibazo barabazi bazi n'imiryango yanyu. Where are we going?
ndetse abo mushaka nanjye abo nkorera ubwanjye nanjye bazi n'iwacu menye ko byanga byakunda ari ikibazo niba bazi n'imiryango yavuze ngo umuryango uko guri mu bibazo afite se n'agakobwa ke ese n'akana ke bari mu bibazo sasa ahangaha hashake bagenzi babo bakorana mu kazi ni bantu ki nimba atari abo birimo babigizemo uruhare byanga byakundagarira uyu mujyi w'ubizi wa San Antonio dore ko na raporo nimwe iratangwa kandi raporo zakirwa zuko ahangaha abarara bigeze akaraka jyahe kumbe muri station indani ya polisi aruwaje ka gasore gahora hafi ya wapo kinjiye kambaye nk'abapolisi out of commission since now. Kobwa hanga baye makuru make ati mwitonde abo mukorera ubwabo nibo banyira bayazana. While as director in Washington. Ndeba hangane bakiriye amakuru mu bantu bose tuziranye baba barabonye amakuru akabatarageze muri Washington DC kwa presidento. Agarutse umukobwa ari bamubaze kare. Bamuciye ingoto. Kumbe hakuno ku ruhande. Muri station indani. Haro winjiyemo akono kwa fande hagarire NCU OC officer yagara abo yatumye bamuhaye baci n'imyenda y'igipolisi kiri ndani bakise elite Perimiraha Sasu ndani ya nyumba zindani moto hangaha afande wabo baje kubaza nabwo ari hasi ndetse cyamwishe cyari mu nzu y'indani babwiye ngo mwitonde n'imiryango yanyu bwanyu irazwi. Abby, he's going. Abby! Bani babaje nahangane banyu basanga bahageze. Dusanze afanda ari hasi arapfuye over. Nanjye nicaye ku ntebe ye over. Ndebe umurambo ye over undi imbere over. Amelia. Abby. Kumbe hakuno. Iwabo w'umukobwa mukamana. Yakana ke ase. Kana kariya kono karimo kwiga nyina ari mu kazi. No, darling, you're fine. Soko kuniki ntacyo mwana wanjye komeza wige uzabe minisitiri cyangwa we perezida. Understand me? Call Castro PD, you call Bear County, I don't give a shit. Everyone now. Baturagiye dusanze afande bamukubisa ari hasi mutene cyuma over no tugiye ku rugo kwa mukamana over. Turebe niba tatewe over kumbe. Mbere y'umuryango harabahari. Muzehe afite ahangaha imbunda ye ahigisha imvubu n'imbogo n'amasatura. I said can I help you? No. Mutwe musaza baramuhaye. Se umukobwa. Ndakubwiye muri uyu mujyi byihebe byiza karakajya he. Ntabwo bitinya abashinzwe umutekano. Yagiye kugera mu rugo. Kana ke ise imbere y'umuryango. Come on. Abby, come on. Get her out. Shots now. Byamujyana yakana bakiri mu ndu uko abonye umurambo wasi imbere y'umuryango. Kana baragatwara. Come on. Shut that door. Bigabo nta mikino. Gahinda ni kose. Benitez nta mikino afite n'abasore be. Nubwo mwenyewe yapfuye ariko abamukorera baracyambara amaji. Ze ngo bafite undi boss utari Benitez mwenyewe. Ngaha Samuel Shabyara muriye. Yapfushije bagenzi be bwa mbere mu ntambara muri Mexico. Ararokoka. None n'uyu munsi
uwo bahigaga burya aracyabagenza. Gahinda karabishishaho muvandi njye ndica umuntu uyu munsi kandi numva bitangiye kunzamo hahandi uri ugatangira guhiga imihigo itandukanye ishoboka idashoboka. No, I can't stop thinking about it. Ntazi aho umwana wari. Humura dukeneye ibisubizo bya byinshi turimo turibaza ndetse byose byanga byakunda taza gusubizwa. Gahinda karamwishe ko nakundi ibyari akazi bijemo n'ubuzima bwite bw'umuryango we hakuno wapo ahari bamugezeho nitagaragenda ubu ntaby'imbabazi nta mbabazi zihari Caritas agomba avugisha nutavuga yabaye kudacira umugabo n'ukwikorera akazi ku giti cye nagapo mu kabari hagati mu ibara ye hagati mu kabari kawapo mwenyewe nukubatera nta mikino ihari bakise elite nta mikino umusirikare arakaye bamushotoye bashotoye umusirikare Agasoja boy sirikare soja boy baba unsa keshi na tekinike izambaraga zitagira tekinike uboni bawunsa umwituniyemo nawe wamukubita nta tekinike bagira bo bazi kugonga gusa. Bawunsa na tekinike habe namba no kubona damura byimbye nibondo ariko nta tekinike. Kano niko ubwako bwa mbere kashimusa umukobwa mukamana n'abasirikare tekinike ya mbere n'ukwihambira tekinike ya mbere yabo n'ukwihambira utarapfa ugihumeka icyo gishoro abasirikare agihumeka abakiri muzima kandi abagishobasha kuba yarwana na wa mwuka muke wa nyuma utuzuye igipfunsi aho byaza umusaruro. Kumbe hakono yahambiriye wapo sasa urambwira ahanga uri nawe gutabara na polisi ndi inyuma mbwira ninde ukorera ni ukorana nabandi Womack's dead. Kuki byose dukoramo meze ngo mutuzi tubageraho mwatuvumbuye kare Benedict, isn't it? mukorera nde mbwira kiranga kuvuga. Benedict had the elite team killed. Abasore bose ndabica nawe ubwangiye kuguhombya kandi uranapfa ugeri wo mu mbavu. Stop it! You like that? You kubica ngumvunaguye. Stop! Nanjye ntabwo mbizi nyamuna nanga raporo vuga ariko Benitez was a code name, a myth the CIA made up to privately finance the drug. Na Benitez ubwe yari umukozi ndetse bisa nkaho dukorana na CIA arimo duha raporo ukorera CIA tazi uwo ari we nawe akayiha undi twaramenye uwo ari we nanone mukazi dukora. The CIA sent in Mitchell to stop him. Zengo CIA ni mukazi kandi mukora ahangaha amafaranga yose mukora niyo yejyana ntibishoboka bibeshya. So that's why Benedict wimbeshya Shadowfire. Benedict ati yatangiye kera no muri operation itaga Shadowfire muri Mexico nibwo mugenzi wanyu mwapfaga bamurashe warashe yari Benedict mugenzi wanyu bwanyu ukorera CIA on the run ever since. niwe ubwo wabirasiye irazwe mugiye kumuvuga
azi ko imbohe zari zamuvumbuye ko ari biri inyuma we urangura urumogi rwinjira ahangaha ndetse rwose rwinjira ahangaha n'ikunda turi ku mazina ye Vuga wimbeshya imbere y'Imana ntabwo nkubeshya ni Benedict ubiri inyuma Benedict Across the border. twambuka imipaka batatwitambitse ko n'udubi uburenganzira avuga ko tuzanye imari ya CIA kikoreye boro zibanga ariko boro zose abari